Priča Ladica svaštarica. U mirisnoj kuhinji u starom kredencu živjela je Ladica svaštarica. Ladica se otvarala svaki put kad bi baka Milica našla neku stvarčicu koja nije imala svoje mjesto, pa bi je stavila u ladicu. Svaštara su je zvali jer svašta je u njoj bilo odloženo. Tu su živjeli izgubljeni novčići. Jedna plava rukavica, spajalice, crvena bojica, jedna ljubavna pjesma napisana na istrgnutom papiru, marka za pismo s nacrtanim šegrtom hlapićem i još mnoštvo njih. Ladica svaštarica ih je sve ljubomorno čuvala. Nije voljela da ih itko dira, pa ih je skrivala u svoju dubinu. To je bilo dosta uspješno jer nitko nije mogao ništa pronaći u njoj. Ma gdje su one kvačice što sam ih tu ubacila, pitala se baka prekapajući po ladici. Ili sjećam se da sam tu ostavila onaj recept za kiseljenje krastavaca od susjede Ankice, a sad ga ne mogu pronaći. Bakino Zlato Grga volio je neurednu ladicu. Često ju je otvarao i igrao se izgubljenog blaga s njezinim stvarčicama. Zaista bi i pronašao poneku kovanicu, pa bi je uzeo i stavio u svoju kasicu prasicu. Ili bi pronašao izgubljeni autić kojeg je baka izvukla ispod kredenca kad je čistila. Ladici svaštarici nije se nimalo sviđalo kad bi bakino zlato guralo prstiće u njezine prašnjave kuteve. Svaki put bi pritom nešto otišlo iz nje. Ponekad bi se naglo zatvorila i Grga bi jedva stigao izvući znatiželjne prste van. Uskoro su Ladici svaštarici vikendi postali omraženi jer tada je bakino zlato dolazilo u posjet baki. Jednog dana baka je u ladicu ubacila nekoliko belgijskih pralina. One su zamirisale cijelu ladicu svaštaricu i unijele dašak pustolovine u nju. Tako profinjene i ukusne stanare Ladica svaštarica nikad nije imala. Osjećala se važno, imala je nešto dragocjeno. U subotu je baki Milici došlo njezino zlato. Red pusa, red zagrljaja, red makovnjače, a zatim se baka sjetila čokoladica. Grga zlato, u ladici svaštarici naći ćeš fine bombone. Uputila je baka Grgu, a njemu su zasjele oči jer volio je slatko. Požurio je prema ladici. Kad je to vidjela Ladica svaštarica, uhvatila ju je strašna srdžba. Škripala je od bijesa dok ju je Grga teškom mukom otvarao i pokušavao izvući čokoladne bombone. Ljubomorna Ladica svaštarica se naglo zatvorila i pljesnula prste. Vrisak se prolomio kućom. Baka skoči, otvori ladicu, oslobodi prstiće i brižno ih poljubi. Malo suza, malo pusa, malo bakinog krila i bol nestane kao da je rukom odnesena. Sutradan je baka izvadila ladicu iz kredenca i krenula je čistiti. Stvari su letjele u kantu za smeće. Ladica je bila prestravljena. Svo njeno blago nestaće zauvijek. Bako, nemoj baciti plavu rukavicu, vikao je Grga. To je robotska rukavica. Nemoj ni crvenu olovku, ona piše tajne poruke prijatelju iz svemira. Grga izvuče iz kante stari žuti žeton. I zlatni kapetana žutobradog mi treba, reče i pažljivo ga vrati Ladici svaštarici. Bako, nemoj mi baciti ni markicu s dječakom u zelenim hlačama, molio je Grga uzimajući hlapića iz proždrljive kante. S njim putujem po svijetu. Reče baka i iz kante izvuče papir s ljubavnom pjesmom. Zasuze joj se oči dok ju je pažljivo spremala u džep. Ladica svaštarica je gledala kako je bakino zlato vraća njezinu blago. Strah i bijes odjednom su nestali. Grga je bio njezin prijatelj, shvatila je, i nježno dotakla njegove prstiće svojim drvenim rubom. Baka je očistila ladicu od prašine i nepotrebnih stvari.
Sada je Ladica svaštarica bila spremna primiti nove stanare. Grga je sve češće u nju spremao svoje stvarčice. A Ladica svaštarica je pazila na njegove prstiće. I tu je priči kraj. Ko se priče sjeća, pratit će ga sreća.